Ka tahi anō te whakataetae poi tarawhiti ki ro whare mā ngā karapu o te motu ka tīmata i te rangi nei. Atu i te whāinga matua kia ki ia tō kapa ko te whakaihu waka o te motu. Tērā anō hoki te tōmina kia tīpako hia koe mō te kapa o Aotearoa. Ko te kapa no Manukau e hia kaine ki te taumata toa o Aotearoa. Ka tai mai rātou no Pōneke, no te Waipounamu, no Manawatu, ka whai rātou ngai tātou te iwi Māori ngā pūkenga pairau atu roto i tēnei kēnga. No te tau ko tahi mano iwa rau iwa te kau i tīmata ai tēnei whakataetae, ia nei kua puawai, kua aro mai te Māori. Ko Stephen Pene tēnei, he toki no Manukau, e tuki atu nei ki te hoariri, kia riro ia he tūranga ki roto i te kapa o Aotearoa. We just played our first game and we won that one, which is really good to get the first one out of the way, get rid of the nerves. A lot of players have got the shakes, obviously, the woodies before each game, but we've got one up so far, just the start. E hara i te mahi ngāwari kia whai wāhi atu ki roto i te kapa o Aotearoa. Personal lifestyles changed a bit, got kids and stuff like that, so got to look after them first, of course. And when I get the chance, then I come play this. This is more of a enjoyment thing for me. It keeps me sane, keeps me happy. Any sport, really. Tērā anō hoki nā toki Māori kua uru mai ki tēnei whakataetae, mā rātou pia i nei kawena nui hei whai. Looking at the unders, very strong. It's good to see, because obviously they're the future. Hutt Valley, very good at the moment, so they're going to be the team to beat for that unders grade. Hei te rā tapuka tū nā whiringa toa, hei reiraka ki te ako wai te kapa toa, koai hoki ka tohua ki roto i te kapa matua o Aotearoa. Ka paretawhai, te karere.